Oke, gengs. Kang Haro. Sekarang kita berat di sawah Kubang. Kubang. Alias sarang murah yang gitu, jangan ngomong gitu, murah gitu. Ayeuna orang ngalah, ya dele. Nah, cacing. Urak sawah tuh lega tuh. Nah, iya. Itu mah, hey guys. Hey gengs, itu mah. Itu anjing mau renang gitu. Kita aja udah anjing. Kayak gitu. Itu mah pemula hungkul tuh. Kita ngalah cacing pakai gitu. Lah cacing lah ini cacing lagi gitu bisa. Aneh sama. Si Rara lah modal. Nah, guys, hati-hati guys, banyak udah mau aja kita mau Ya, beak saya guys. Nah, dulu kita jadi mata. gitu cacing. Sabar lah. Lokasinya di Dupan Ancol guys. Guys, banyak pare. Tuh guys, penewakan guys. Dia tukang ngabintur. Bereat nyuca. Oh, anjing. Kela, anjing ieu disedot gelo. Ditinggal lah berean heula tuh. Bagus tuh. Oh, iya. Kanteng ieu tapi kayak gimana ya? Oh, anjing. Ieu kanteng kayak gimana ya? Udah dikenyang kanteng. Anjing, tah. Anjing, padang. Orai. Oh, kanteng heula. Leungeun atuh siap leungeun. Ini mau badak goblok. Kenyang. Nalauna ngenyang. Wah, eta. Leutik anjing. Cari malila ngahidin. Anjing, strike lah Gung ya Gung. Ya strike lah. Kunclung barudak benclung. Anjing. Liang si Iwan. Ya aku tak mau yang jelas Gung. Anjing. Anjing. Iya. Kayak. Anjing. Liang goib. Wawancara heula Gung, anjing bagaimana ini perasaannya? Aduh, senang banget. Saya mendapatkan belut gitu. Aduh, liang liangnya mana? gitu tuh. Liang gitu tuh. Ini Ah. guys. gitu. Anjing be. Balik kali orai. Kenyang.
Anjing. Goblok, Goblok badak. Kung kemana kung? Badak pisan. Belut menang karek dua. Sabab beteng lapar, kurang ngalah sampu heula nu uwa ieu mah sampu uwa. Adek tong menilai yang secara tanpa pacu tanpa pacu ya mah tanpa alat-alat. Kamu rek ngalah sampu gitu. Nu dua dana. Ewan ya jadi kieu ye. Sampah dan kawan Maklum R. yang ngelah goyang goyang Ting itu saung. Pare ses. Semongko. Dua, iki dua.